Ni wirigiro bwakwa murithiria wa Meru TV uri na ntuku injia iri njuma ya tariki 25 mweri niyo mwanja mwaka niyo 2025 kankwatewe ni kirinteto cia Meru TV muthenya mbita wa Tiri Mbabu na tukiambiriria biashara bathoko ya maua ni bamenerete bunene kuitoka mauta ya betururi harabu wite biashara cio ni ringithitwe bunene no ntumirio yo ikamata wa ningari ninde ni bakuromba thirikari kunika mauri ya mauta epote kumenyezo ni mwandiki wetu wa nteto Murithi Waba to mange dilainde kyoi antobosi want eto gendiare tie impara katwe na mpara korana konywa tasoka batu totona thiringi twasoka twareto ndawa cia kuthambia mara ruto bia kore bia name mauta yaya kiona masisi ni poa. Sasa tunakufa na njaa na tuna watoto wako shule hatupati hata hela. Mbona tunakuwa hivi sisi na tukiwa na viongozi wako mbele yetu? Abiashara baria baturaga tauni-ini ya maua baria baitaga ngugi cia kuhacura ni kwendia mianga ni kwendia into stage ni baugite thoko iji nandi itina mbia uria yaturaga tene banga toma yana kwa tuka yate kora no tuteka kora mbia ciekuo na ulivayo baiko tebo batena mbesa oni ni to ngwato lazolio eto kimnote manto akobua hato batainya thiringi nakakwaria uma utotolika to mawa otolele njira yetora inkuba ilato witethia mbabae twatuko kogo kinya to iteta swibikibiki euro tore batu antoba mawa ewa ndo tolika na njira yetora na utobwetheria. Abiashara baba bakiaria ni barikitie kuga ati uria baturaga kwendia teuba kwendia nandi negi antu batikugura kulingana na uria uchumi buthukite bakwenda mbeca cia gwikiana ba cukuru na gutikwe na mbia ikuoneka aria borite thirikari itegere mantu ya uchumi bwa Kenya. Maguta maiteria watweka mbaba tugitite kwi mana ya thatu aya tocoka barabara twamuthurira twenda atubwetheria barabara aya meana ngwendo mure kireke miondo nde mu biashara mbabae thai mwana ngwa watweka mwana tukumenya kirasi na thethia njirene watweka mbabara unataka matethia utekwe ya muntu ona mbesa watweka yani nja barabara yangu beterori itetie muntu atekorea mbabae boya ndaka ngaitera na ndaka miraya na watweka no miraya yawera ati umara ya mamira chiringi wanweite so ndengenda kwariria ngekoroja uni na ni muno muno ndengenda gutarira ayuthi ba barathiririe form 4 thaizi tire twerigaira twinde tureterwo muntu umwe thayu mareni iteni ngugi jaoni amahoka the main stage antomba kugenda raungi tangugi ekwa na ayuthi bara bathiritie skuru tira lazima wakare mucho atere muchiari na bashughulikire miaka wene raromba atuania jana aria uchura school fees no thomo thiria so thaijure ome teka guchwa company friends Fred okunethera ngugi eku njara ciaku chethera chigo utethia ukeregera muntu utethia so inyoka thena ngiri emwe ukagura sweet jaiji you can hook here in maua no ukwaja main stage no kuna baba kwendia ngo anyway anati inya sonda everything no hook so wakaraendo na wetekerio okamaterwa mathogano ja kwi muntu thai life yogwe witarire ekoro bandu ke yato nabo ambwira ojo tetira to etaira mzee areta mbecha mzee na era mzee unge so sio minya na wiswira itango ge njara ciaku no nga yogano yakatharima tuga katharima ngoge ya mukoroku ingoge njara ciaku ogwita thai no nga yakatharima na maisha isonge yeah. Murithi Waba nkiripotera Meru TV kuma ya Mirigoni ya Igembe maua Iboya sana mwandiki wetu wa nteto Murithi Waba nonto boriboti na njira inkinyaniru tutana mbere na nteto cietu kumania na wasia mauri ya meya ya bia kuria birabia akariba baingi bari makirisio mbunge kia Tharaka ya mwere Nthoroko Muyana
kinya ndengu baingi ni barekanite na urimi bwa bya kurabi na kwalukira urimi bwa nyanki iraba kuwa niyo yubatethia no ntwiri na mauri iyamea Ndagara Waiguna no ina riboti gukorokera kurega kugana kwambura kagita kaingi agagicigo mugeke Tharaka arimi bekujira sara inene na rimo kagita karambura yagana gukithira maguri mairio matiko guna mubuko wa murimi inde bamwe barimi agagicigo mugeke Tharaka ibateyanirite urimi boirio bakigarukira kurima nyaki yeke kundi ya kaumembi kuma wandia marimanti Kwa kweli nyaki niyo ina baita nkurukia kulima ndengu kandoroko nyaki thaino kilo mote uliro 600 ndoroko thaini 45 kijitu kulimi kwandia tucoke urimi ni bwa nyaki nontu ndengu ndoroko mwere bitio turetera beira tufai nyaki twegwata biyembega na ikyo tukuthamira nyaki uyu gwa nyaki no mwega no tutethagia nkerukia urimi bwa mwere na mpempe na ndengu na ndoroko tutura tukithiurukaga agu mwankara tugaketha utiumothia guthibungi aga bagitarire gitumi kinene bathamirite urimi-ini bwa nyaki na baitera bomba kwethera bakiona nyaki wendia nyaki mbeu no choko kendia na hii inaambia ndengu ni wendia ndengu fote makonde weguliro ta utiri weguliro 50 makonde na chacha ni nota bei ya nyaki shilingi 600 kilo ibeyembega kuko gwetu twandaga irio mwere mpembe itikuraga lakini nyaki mbure kaura meruru mwethatu ituguketha nyaki nyaki wari manyaki utie mukeberumaga nyaki ukandema nyaki no aroka yakugurirwa ndengu mwere nyamwanu kuruma mikebe lakini ro tikuruma ko tata ukaendia kathundumo bo waithia warimia nyaki nyaki ni kethagwo mbura takugana gugaketha ino ya kurumia ng'ombe ende ndengu kana mwere kana munya utikerorwaga utagwitapura na areo karura nyaki ni mbega na ng'ombe mbito nene kiria karibara bangi Batharaka igutigeria bakwambiria urimi bwa nyaki ino no ntobore na maciara tuli arimi ba nyaki na tuli aga kuma Tharaka Nithi County itukuromba arimi ba nyaki bebe baingi na nikenda ng'ombe cietu ciumba kuwa cikiona bia kuria tumba kwa tukigwata baita kumania na eria na ndethia yegwire sawa sawa magecigo mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita Ndagara Waiguna Ibaya sana Ndagara Waiguna na gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia na kuyirite kunyuithwa mumako kamati ya utara na kinya kureta mabitha ba mbundi ya public service arakiaria gwitikira utongoria bwawe gukethira kuri na ngwataniro na urimwe ni kenda mirandi ya kinya maturene marikwetu wanteto Jeff Gituma no winasio nawe gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithingia na kujirite muthenya jwa narua mabitha kathumba bakinyuithwa muma na kuboria nandi ni beta na mbere na kumutarira mbundi ya public service nikenda nandi thirikari yawe kethire kiambiria mitaratara kathumba ya gwitithia county ije na mbere buke ambiriria ngugi ambiriria ino chamba bukimenya timu ira bukatara kiri public service board area miaka 6 right yenu no yethire mbua butithiria mieri iri 3 ende baubo gatara beria miaka 6 mwana witwa development in Meru uroga ciarithia mwana witwa health in Meru uroga ciarithia mwana witwa delivery of water into our villages uroga ciarithia mwana witwa agriculture and food security. You can count them moving that way. Non tutoke ya gutara team incompetent. Beto selected kana ba to recruiter incompetent doctors. But wenda waitekuo Ameru bambire kwethia atia. Incompetent engineers bambire otochorera michoro eteo. Nyumba ciethia atia. Incompetent agricultural officers bambiriria otomunte kutukunderia ng'ombe cietu ndawa itekuo twambiriria kuthiria utonga bwetu tiu na ndi bwena ngui enjumu exercise transparency allow professionalism to take the center position ntikwenda kweya kuibwa kelele Meru Ameru baiche kuolelia nteto muno
bagatwira ibo litmus test populace otemeo bakacia litmus test bakwira rangi wekire utugureana neo inyagethera tuteomba guchinja mbati ukaibwa bakiwa tugonengerwa lakini gatuchiumanerio na bauto ethia te twanengerwa no tuthina bwa kwethia nende the final product ne ubo yito tunenkera babwe kaboya rui na nde turuire into bikareka every corner of Meru being all the ingredients being the nutritional components nikenda Meru bethera bari healthy holistically na Meru yetambere tugiaka Meru turiamwe kiri bara nabo banyuithitwe muma muthenya jwa narua batithite gikeno kiao kiria Meru na gavana Ujo na kuga bakethira bagita ngugi yao iriria weru na urumwe kankwenda kuashua the governor oni na kamiti yakwa tugaita ngugi bubwega muno nikenda tukamwa unto the best bara bakamutethia na batutethie twinde county yetu nikende gashaini tukaomba kuthithia bond ire kaomba kuongoza uritingo ibwa Meru burabo kareta giteo ndene Meru na kuomba gutethia gavana kwa chief objective ya chonde awire beta muntu thurana irambecha chego ya kurango yeji na ntingo itekia bika tongeje ne uma na kolele mtura onde bakupwila. This team is very critical nonto antubarato atara hao ibo bakaomba kumuombethia kumakira mzuri 2027 tutikwenda struggle kinya twatora no ntingo yetithiria mieri ile thatu no tukethira twerizo na tukiritana iria ngui na atongoria bangi bonthe ba Meru kenda tumba kuitithia Meru yetu bubweya tukomba waka nyumba in all the 9 constituencies na tukomba kweyana without any fear or favor ke antubaraba kunindi those houses. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam tuthirikirie na isunzi kia bili karonoro mwanyo kune mbeu mbithi na urimi ara tutonyete ndene na kwenda kumenya rugendo rwa mbeu mbithi kiri urimi ara iroto biosemania na ruko endo kilukira kwenda bia kinyanira mbeu mbithi ni bakilukaira mathina ya maingi ya wasia mbesa umenyo na kinya thoko nitwatanirite na ataalamu barabatethera cia mbeu mbithi na mataro na kinya kubenderia fertilizer na mbeu imbia na kinya kubaswira thoko mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni katuthirikirie na rono rwa mwanya kiri gicunji kia bili nitwatanirite na ataalamu ba kiurimi bara kinya bone mbeu mbithi na bara baitonyethete kiri urimi bari na mworoto yotethia nthuki mbithi bangi bara bari urimine ara ntere cia gitimene na aritukarite nthi na ndorini kawiria urothiulunkanacia na matura na nikenda kuritana antu mantu ya mbeu imbia cia kuhanda amwe na njira cia kiriu cia urimi muno twitana arimi through trainings twabeta micemanio twabaitana mantu products mbeu iria ciumirite nzeru na muno kuruki twabulania na thoko iria iku agitene kam saidi cha bore turima ikwatie mpempe mungau kagitaka cha season ije short lanes tuba kirete kubaita na mantu ja nyota bean iria island bean na ikwatie bila bikwendekana thokone muno ja bibia white kimashangi harika hizo imoritanine ya ndorini ya kuarita ngwe na kampuni cia wendia bonda wa cioremi amo na fertilizer na nikenda kumba ukinyila arimi kiumbe wamo na ikundi bibingi bia arimi Ninde Farmer Service Center bitangu game partnerite na kampuni chionde cia ndawa na cia fertilizer na thoko so mpoga na isa michemani ontere mwanya o ethre kiume kingetho ndina arimi baba kikingetho ndina babangi inde blandiri nya project emishiri kulimithia michiri na nyano mbagana ya kulingana na rutere rura bari ngeta no okiumia nketho ndina side ira mbitite ikundine na rire ikundi bitirimene nya bia meriga na CBO mbitabitana ndorini arua we nonete oguni bunene burimi akiwa mbeu mbithi ni babatere otonya kurima note nkanja bakona umithio ngugi orimi tira tugaida ti job wa focus no ka mita wendete ingugi kuria na ina mbecha nguche ingi kia youth ndibera start with what you have
na aliori ambiria na kile wina kio na aliori ethirika mundu e kanini ambiria nako kwina itu kuita urupara kwa patina space to vaita na manto ko thithia vertical garden cha tumira charicha yetu twende chiringi ngiri imwe ukaanda sukuma ciaku umboketha every week na cia kuonera mbeca kwa kuona mbeca cia up to 10,000 per week waandite charicha inyoka ikamwarine jwa kunja nyomba itumba kwa space nene so ria tuguta training neu now ituguita na youth kuitumira vertical gardening cha tumira charicha lazima inyoka na charicha iwe nduka nurera akienduka iri long lasting nyeji cianja no utumire nurite karkare gitare raja mutaalamu onge ura tuwatanirite nawe ni Victoria Wangari uroritangwe na ngwataniro ya Farm to Market Alliance uraba watanaira na murimi kuma mwambiriria akirima mwanka aikia maketha yawe thokone. Tuko na miradi tofauti, nafanya kazi na mradi unaitwa Farm to Market Alliance, ni kumaanisha tunatembea na mkulima kutoka farm shamba kwenda market soko, na tuko na washikadau wengi, tunafanya kazi kwa pamoja. Tunasaidia mkulima katika kila kitu anahitaji kutoka kuanzia ukulima wake mpaka kupata soko na kupata pesa zake. Agita na mbere Victoria na utaririo raba umbithacia mantu ya wita na mbere. Katika Farm to Market Alliance, mimi ni agribusiness coordinator ama mtu mwenye anasaidia katika ufanya biashara wa ukulima. So tunafanya kazi na watu kwa kijiji, tunaita Farmer Service Center, ni wakulima. Tunatembea na Farmer Service Center ambao wanasaidia wakulima katika kila kitu wanahitaji, kuanzia pembejeo kuelekea soko, kila kitu wanahitaji kwa ukulima wao. Nkologia ruwa yuthi baba ingi barete otonya kire uremi nonto bwa manto mwanya mwanya akiwa mona bore mibwe no guni bonene kire nduke mbethe akibauria koroko kira manto yoremi. Vijana wako kwa ukulima, lakini asilimia ndogo sana ndio iko kwa ukulima. Wengi hawajavutiwa na ukulima, lakini kunao wengine wanaanza na wengine wamekuwa kwa ukulima. Sana unapata vijana wamekuwa na wazazi ambao walikuwa wamefanya ukulima, na labda wazazi wao hawakupata pesa venye walivyotarajia, na sasa hii na haya mambo mapya ya vijana wanataka pesa kwa haraka, so hiyo inafanya wasivutiwe sana na ukulima. Lakini kukiwa na mambo tofauti wanaweza jiunga, na wakielezewa zaidi wasione ukulima wa sahihi ukiwa wa kitambo, juu ukulima uko na pesa, wanaweza badilisha mawazo yao. Na nikenda kumbithia na wikira inya yuthi kenda batonya kiri urimi Farm to Market Alliance bena mubango, na ni mubango yo kuritana yuthi kuringana na kira bongo bakwenda kiri nteto cia urimi. Sisi kama Farm to Market Alliance tuko na program tunaita Youth in Work. Tusiseme hakuna kazi kwa vijana, kazi iko, na pia kazi iko mingi kwa ukulima, agriculture. Na hapo kwa Youth in Work ndio tulikuwa tunasema value chain nodes. Tukiangalia kama kuku, wana youth wengi wanapenda ukulima wa kuku, na ukulima wa kuku kuna ukulima tofauti. Kuna kuhusu mambo ya kuwa na incubator, utengeneze chicks zako, pia kuna kutengeneza chakula, kuna kuprocess, kuna mambo mingi sana. So tujiunge sisi wote wana youth, tujiunge na huu ukulima sababu kuna pesa na kuna kazi sana kwa ukulima. Tuko ya royo kirege chunchi kia mutheru ononero tukamurikora thirikari kulaithiria nthuki mbethe baraba itonyethetie kiri urimi o amwe mibango mwanya mwanya bena yone kendo baukirie urato akaranthe na mubunge wa Tigania West Daktari John Mutunga Kanyuethia, na urani mukaririgite wa kamiti ya urimi mbunge nenene. Mwende wa Laiboni rugononero mwanya. Na riboti ya Mwendo Laiboni hiyo tukira katanta kiri nteto cietu ithira wina kaita kakea bitawa Tirimbabu.